Kardom ili running tikathar ini ada pabirta angton pen Tengera langso phangkeng tonga klamlong BJP master ninga jaimik pidopon. West Karbi Anglong rongkhang MEC constituency ke paro Tengera langso polling station phangkeng tonga klamlong phai kunia chikloni phai sir keparni BJP master ninga jaimik pemanpon. CM Dr. Tiliram Ronghang ki claim ki dam ki mission ajok Karbi Anglong alo pinang an APHLC Congress party benchi usi BJP party alo chipok dunlo. Lason thak si Tengera langso phangkeng tongara tumse tami CM Dr. Tiliram Ronghang ki claim ki dam ki mission thek dun dong si APHLC Congress benchi usi don pharo isi su se arara tum BJP party alo chipok dunlo. Lapen angpong inti kathar pen si bangso mas joining patir pipondo laso along James Singleng APHLC pen lapen sarong ki Ronghang Congress party pen lapen don pharo isiso se ararato BJP along chipok dundo lapen jai mekalong Tengera langso araratum pen tami pina an kaching thorowar cyclong ji aphan CM aphan memorandum pipa dundo lapen CM Dr. Tiliram Ronghang tami prab jin pen kipi ponji aphan lamchak chipitika jai mekalong alhia mana peng pen KACCM Dr. Tiliram Ronghang MP Mersing Tiso MLA Dorsing Ronghang Local MEC Long Bisonbi EM Mongol Singh Timung MEC Hat Singh Rongphar Board Chairman Lapen Kaprik Man Peng Kidotum Chitong Dun Bortholben Priyanka Balmiki Karbi Anglong News Atom APHLC Congress Dakala James Singling at High C Alang si James C Alang si Patir Ponsi APHLC Office Ke BJP party long Glemra Pernangpu Don Parani Sosiabang Pubang Pietum Pini APHLC Lapen Congress Tumsi Dak Elitum Party long and Chapeo Dono A vote banke Don Paroni belong te bang Suri Sibak do Kokta High Pini da bangke lasi nitum deng ponlo akapreka sai ka leader bangke Congress pen APHLC chi open si itu party long na chpe ok dum lo la hai bangke ni lin kan ni siang bong da ke claim pon da je phan ni li lam chak pikang lo ben claim da claim pon dat po KSA boytha langso branch tumpen arpu kachila ramai kepedopon nijang Karbi Anglong wotha langso sol IBL phaikuni ni phaisir keparni boytha langso KSA branch tumpen arpu kachila rajai mek kepedopon bangso ajai mekalong rensing terang pen mai chupen puponsi mai chari pon sonsi puthot kongchun bang pen mai ke phalam the than ponsi mai pangcheng ponlo Jasmet labang sojai mekalong alhia mana peng pen KSA Hamren District Committee klembang phubang phiatum sitami nangchi tongdun pen chingki chithan ponlo chingki chithan et penafit puthot arpu kachila rajai mek deng pontulo labang so arpu kachila rajai mekalong kachetong arat chidon sarpen arsong tisu aphan president mati mai phu arpu pek ponlo lapen thu puthot Simli Rafan BPRpu pek pontu Sonthak Thaksi Sarkiri Terang aphan secretary mati Kongchun bang arpu pek pon pen prek jamarpu along sitami chidon sarpen pek pon rentilo Sonsi KSA Hamren District Committee pen nangachitong dunatum pen KSA along kopi ko sonsi ke claim ponang jimapu than paritikang pen mai mesen ingsamjin pen pechon pon News Text Report Karbi Anglong News ini dak botalang tu media bitung tu hang kami dak kahuri kan ke bang pot suruh lo tapi nilitum pini labang tu dak botalang tu son conservation idea long kasingrum aku thak bang ke lah hello je ajak ding plui pen dak KSA branch keseng dulu tetapi ini bang ke puthot labang so branch akimi aku kaciki made budi risapul labang so mai kami itu insamjin pen chumpol akan bangso mai long sila meni litum dak bothar langso mode bothar langso hawara long jasemeter education pen chinglok kapre ka kisung aku thak sini tum che thaun polok la sila hai kisung sitame puthot lesen ten kachipel jok ponji la so wasai inan bidi suris tamin tum che thaun polok la pen tini bangkela dak bothar langso long kapachari ponji phamile tum aku ketang sai lo Presiden masa song kisolo, laten ongdung orang alilong kacera bunyi tum dulu, pasila dah thalang solo
kisung mate kasik sa ka fon wan tame alang tu pan si kapit lem ponje kon aku tekang Rongkhang constituency aro Porthimia Kimang 2.0 Longlia Pata ake joipen keronpo West Karbi Anglong Rongkhang MEC constituency ke palo salona amguri pathua klamalong phaikunia chiklone phaisar keparni KEC CEM pen Longlia Pata ake joipen keronpo Porthimia Kimang 1.0 ahotame Karbi Anglong alo 1 lakh susi Longlia Pata inglong asotama phan ronpono Lasso of people thought Porthimia Kimang 2.0 bitung rank thama constituency arlo pensi pangcheng pondo la pendet pen pinangana constituency alo ron pondo lasso of people thought phaikuni ne phaiser keparnia bangki Rongkhang MEC constituency arlo tame 3015 ahem to na tawa phan aki joipen Longlia Pata ron pondo Jai Mekalong Alhiamana Pengpen KECCEM Dr. Tiliram Ronghang MP Morsing Diso MLA Dorsing Ronghang Local MEC Long Bison B EM Mongol Sing Timong MEC Head Sing Rongpar Board Chairman Lapen Kaprek Man Pengido Ketikidingatu Chetongdun Board Holman Priyanka Balmiki Karbi Anglong News Lak Phora Nilidin Hot Ninkan get Homang Bong Penkela BJP party bang det pen nili lak phora suri trokera pli along le pota ke joy pen lo la pen ke ko ke long le tum long le pota penan ka siksak do bifom kipi ke bifom ke endon je phanda tangka poisa ka dore do la pen ke yar office long ke bang revenue office ke bang tame ke dam ke bang ka siksak do theklong si council pen nil tum isa decision enlo la pen ke Ladak revenue ke long ke prai kuti ingkoi thong ke bag ni tum loss lo sitame ke ong dung arat phan ni tum matha sing long so tum phan a ke joy pen long le pota pi et nangi pelong et nangi pu ateng ben si Porthimia ke mang 1.0 rong lage si ningkan si pleng ple ko pialo sita nili langdam lo along tame long le pota ke long le du pik lang nili mai meeting dam pik phala so ke damuta pin pura lo pen chenglok long le pota ke long le tum du ulang la pen isia bang ke forest long ke do ningkan long ke do phala so ningkan ke do tum ta me ningkan throk kep ningkan throk kep tum ta long le pota pi long le la si forest right ek ateng pen 2006 ateng pen clause 3 la pen each pen je ateng pen je forest long ke do barim tum inglong so tum han ke long le pota ke joy pen pime divinity par pen la so teng si ke do barim tum phan inglong so tum phan ke tribal tum han ke long le ke joy forest long ke do tum phan tame wildlife sanctuary no la pen ke Council reserve forest no la pen ke proposed reserve forest no itum long le pota ke joy pen ron pangcheng pon bom si claim pon bom lo la pen ke ko ile tum phan dak long le pota ma dak bang ke suri ke thomra pharo kre suri ke thomra bang kre photo man si long le pota ke joy pen piniro orong khangara phandet bithung gyalni si ron elo bithung ke suri kre hini abang puang phithon ron elo la so phi fuluni ta ron elo dak non ron along tina consensi ta me Porthimia ke mang pen je inglong su tuman pen ke la da ke long le pota piaji ethe tuma long le pota power nange pichenge council ke long cheng 1952 23 June bang ke ile tumhan ke allotment sitting a part la pen use la ke thoma bang ke tuman long le phelanga ja kong il tuman nang pilo la si inot bahini tum dak penan real chitiar si long le pota ki pike la pen ke dharna do dam je council ben ki pilong le pota ke la ke duplicate ko sita ile tum council ben si long le pota pi pota ke prime minister chief minister da Karbi Anglong long le ke pota na pg ke da ke aron gali na tum ki unei sita ni tum council ben si pilo land belong to under Karbi Anglong autonomous council asil long le phelang ke Karbi Anglong phasi il tum na hadai betla asil tum si pota pilo ape ni lining je dak 19 nikan pharokri sirkebra pokera isi 17 November la pen nikan pharokri sirkebra pokera hini 23 June pen aprang ke bang tumke ke dobarim lo la sotke apela tumke inglong so kali puita apolar la ke asopo ke la soka transfer akimia pota ke pipe ta la soka transfer bang ke hala ke dobarim tumai pg la ke rat mailong ta ningjelo la pen alang letum
asong ke do tuman hang pensi hal tuman angno tani jedak lo japo bo Fuloni constituency ke parlo Inglong habar kido arong aradatum pump storage project PSP upon longly pek pontek thepasi kachsongpon Sonsi Fuloni constituency ke parlo torte langsu Lokhi Pahar Lapen Longhu Inglong habar kido arong aradatum along lielo company upon longly pek ponpo Pump storage project kibi ponji puke mantunita chidonu thekthepusi Inglong kidam ato wara long kachsongpo Lasina Hok Penhon MP Morsing Tiso CEM Dr. Tiliram Ronghang Lapen MLA Dorsing Ronghang Atomaphan Bangso Project Bangki GN Vek Nang Jibusi Perang Kia Thingno Pachini Pon Jong Sila Bangso Project GN Pon P Pulote So Dak Kachasong Sai Sitami Claim Ponang Kok Pupusi Lamthi Pachini Pon Athila Dak Rongin Koira Plia Rong Aradatumke Non Pen Kachubuchi Mi Kalilo Hapusar Pisar Arni Pensi Kachubuchi Pathur Pondo Lasi Nona Banki PSP Project Atumaphan Longli Kipek Puke Chidona Matsi Chidon Tekti Lapen Laso Project GN Veknang Pupasi CM Dr. Tiliram Ronghang MP Morsing Tisu Lapen MLA Dorsing Ronghang Atumaphan Kachuningri Pedopon News Text Report Karbi Anglong News Non hedi nili lang parpan agang burah abong sipu arada so sipu tame dak PFP poputak ke larong koira trok angatim kenang bilong lek dorsing rohang puroi amor sing tuso punoi tuliram rohang puroi majok ke thek ding tanang bilong lek dak lahaya kam ke alang tum jopat dap anang che thoni ma an manang thoni ma dak jopat dap nang thon thek kan ta ha nang thoni ma lang tu nang thon nei jopat dap ni tum curi chot an sini tum kai masih ke cucu ni tum ne jakong man sige cucu alang tum jopat dap tangka poisa nang thon plak lai undi ma arni vang ma dili undi lan jong si un pote ni tunge risk nang cicari une ke lang tu ahimot toi ma ha alek akror jopat dap parni vang pini ke penap na thon penap ke penap dik ke na thon undi ma lan une di une kan te pilon te lang tum hai la hai skim Karbi Anglong dan man te lang tum bineng ke ha Cetirak ni mahal yang itu, hirak ni mah, hirak ni mahal itu, cetirak ni, kawan pene, alang tumhan apok the, kepat the ke, kumat tum sepat hero, rat tum sepat hero, rat sepat he ke di, ante, pilo lang tum hai skum Karbi Anglong dat magawan ni, jagat pono, belak jagat pono, pilo lang tum Karbi Anglong datang kewanang kumal hai. Lasila tum chok che arlain the puyat tum jatian chok che Karbi Anglong arlain the tum chok che lason gali matha lason matha chok che lasi matha pame kane Karbi arlain the tum la emetha jagat pate emetha Karbi phansi chelang po nahi chicari po nahi non alang tum ko pilo bang khai bang si apota piji ason dokumen piji nanti lah itu Karbi kecing hon pun malah itu, ha? Karbi kecing hon malah, Karbi kecing hon ang thek mah, khai kecing hon, longri kecing hon, longpar kecing hon mah, ha? Bang suban si kecing hon cocok gente, non kunana jaga nih bang su Karbi hon ang pati, nanti lah ini alang tum cethirak ni mah, ini na hem hong kup long si, pan sinang pati lang, ilis ke pati mah bang sinang pati nah lah, ha? Cethirak ni malah itu Karbi arlain itu, apa mana ni lame, kijut loh. National Song One Day Mataram Ningkan Pharo Isira Phokep Kichok Atul Bihari Vajpayee Bhawan along Katalondu West Karbi Anglong Khelani Atul Bihari Vajpayee Bhawan along Phaikuni Chikloni Phaisir Kebani BJP West Karbi Anglong District Committee Atumpen Chepatur Pipunsi National Song One Day Mataram Ningkan Pharo Isira Phokep Kichok Mesen Pen Talondu One Day Mataram alun Kitok Abangphu Laki Bakim Chandra Chatterjee si Pharo Kriner Kebra Troxi Kebra Pho Aningkan si Tokpondo Bangsolon Pining Ningkan Pharo Isira Pho Kep Kipling India Data Dang Pialong Satame Kadukawe Talondun Lo Lason Thak si BJP West Karbi Anglong District Committee Atum Tame One Day Mataramalun Ningkan Pharo Isira Pho Kep Kichok Chikimongtun Laso along ada por pai kri si pen Bharat Mata aphan Milor Chikai Ponlo Laso Phi Bande Mataram Alun Lun Ponsi Kijutsi Semi Deng Pontu Jai Megalong Alhisar Po Mana Peng Pen
KACC Dr. Tiliram Bronghang MP Morsing Tisu BJP West Karbi Anglong District Committee President Rodi Bronghang MSS Lapen Morcha Kedoanatum Chetong Dunsi Jaimek Misen Pen Pichunpo News Text Report Karbi Rak Johnny dong ya. Ini nama bangke, tower ke bangke lah, monting condro. Cukup di bawah white type alang disi, kita asal kalau sekresi kita ikan kri itinerary 75 ikan siapa, so alang mengangkat he, dan bang sih namanya ikan paru istilah ikan cok kantalon, kalau dia jual dapat orang ke komen dan datang, lah ini pasti konsep komen dan kejutan dan ada juga lo lawan lo bangkit dia parti kan sedang sedang dia saya yang mau terbiaskan dengan distrik kita dan parti kan saya yang sedang Asal nanti tu kita ada sedikit yang polos on lagi kami ada joining program lo tak dengan langsung boy langsung pi bangki aku timnya kemang pun zero langsung kita nanti saya APHLC Pen Hamren along Radamai Pi Kangni All Party Hills Leader Conference Pen Hamren Ambinong along Radamai Kangni po West Karbi Anglong Socheng Constituency ang Kang Prek Jama Polling Center along Pen Non of Hong MLA Kiligahot Ong Dung Abot Pen Kajapahay Ponchi Apanpura along Radamai Pidupon Bom Tanglo Sonsi Pai Kunini Pioneer Keparni Tame Hamren Ambinong Polling Center along ta All Party Hills Leader Conference Pen Radamai Pi Pidosi Chinki Chethan Pidopondo Bangso along Central Committee Pen Maipu Jai Kathar Kursing Timu Wathalang So LA Pen Bikram Hansi Anparata Prek Jami PHLC A party along Claim Sip Abang Pubang Piatum Chetong Donsi Radamai Pi Pidopon News Text Report Karbi Anglong News Lande Karbi lapen Anglong arah tuman kilonjiao homia adivasi lapenda ka sakacep atum anta ke jogji aphantuke regional party APHLC aphansi vote ke PF nang po ki pelo polatang te BJP dum thuke lake RSS tum se ka solai pot RSS tumge Anglong arah tum hange lang selet pik la tumge lapot ili tuma long le an ke nang thilapo e tuma sakoria na nang thilap lo non ta nang thilap lo lapen ilitum hanke ban sinang pinchong lapo lapot si BJP bhanduke lake ka support polote lake amethang asumar tumhan kachi thuke je thata son Ante kidang kili GMLA kili ka hot APHLC pen kosonang heksi longji punang litum ratum phana ningkit hedam lape ka chardam lake rata tumjong si amethang somar panchi thuche that ing tungte GPT ing tungte kiduk ban che plang ing tungte ulotang te lake APHLC atum along sinang dun lapola tum anke